Pagalu mana? Sanu rangi. Dena masanyawamu mite baca ramai. Gora dena mana sasadana mo yung kalinga. Ali ko salo. Kani heme na makape mana he. Iko na mita he. Tade sawa bale-bale he. Ebo, nulle made cengi ya gage kode yang menengi wi. Ya ridi pagalunge tasanu rani kada obo akalla taala. Kau dupa mi seratu karu lalana sidi heto wasumbangi 5 karu. Ay makadito ye tapa makadam be. Ay nemeta menamakan rena balawo. Patapa makadoko be. 5 karu mi suruh kosokang tapa makanan no baik contoh miero contoh ibu magi na makun ray goray nasabaka yari di burane mapalau mi bawang menray gabay ni gamale bo elo macata patimbang makun raye angkel linda gabay ni gatarimay makun raye Loki masidakan aden rule masidak kewe kodena kada tuan putri silakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah yang saya hormati dan saya muliakan Guru Ketua Basnas Kabupaten Pindrang, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat, yang saya hormati saya muliakan Bapak Kepala Desa, yang saya hormati dan saya muliakan Urutan Kepala Kantor Urusan Agama, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insya Allah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tasyukuru maraja lurise si arajana kung Allah taala atau padang kahadir rilalan na yoro na baraka kung Allah taala na bodo ya ada pada pengetae insyaallah engkau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na bodo pada rialamana ki ajap-ajapange asaliwange asagenange tepe atau pada engkau salama rilino lebih-lebih baris sermon rinna pangallahu taala. Dan rialufai masalawat nani mapasalama lori alimalabina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ia mancaji akacuer lor di manen atau bersalama rilino mati risulmon rinna pong Allah ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, tahu-tahu diperingati
ajajinganna ale malabina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hura ribahang, pada hura iriseng, maka dah yaro ajajinganna ale malabina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam angke mancaji sulomatajang nawaddingi pada salama kirilino lebih-lebih pa risori mondrina pong Allah Ta'ala narimakwan nanaro nareko memang tamaki kategori orang yang bersyukur nareko memang to syukuru loripung Allah Ta'ala tentu ya cerwi aga yena perintang ale malabina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga yena contoh kangengi aga yena cangengi insyaallah angkan itu wadi pada lolongar ya sange asalama karilino lebih-lebih ba risori mondrina wong Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pada pura iriseng maka dai taung ajajinganna alim lebina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritallai tau gajah magi na ritalla tau gajah nasaba irwat wewe angkaryasa Raja Abraha yaro Raja Abraha nawa di bola mete ko watakalena riasange akil-akilangen angu-angen abad direngati lasaati hasa agar yaro napune Raja Abraha magi nangka nondra angu-angen akil-akilangen pediati lasaati hasa yewe Raja Abraha nasaba yerwat wewe toni makkade Raja Abraha agamana masaro lebih agamana macening natoli angka tawede koro Mekkah yerwat wewe agamana masaro lebih natoli angka tawe komero Mekkah yerwat we akhirna onro janam pena angwangenna kela-kelangenna la saatinna yewe Raja Abraha napalunruk maneng pasukanna loi lo kuasai tanah Mekkah ye kodenu le kuasai loi Makkah solang agar jadi onro janam pena kodenu le kuasai loi solang ini karo tapi aga kajajaya ruwatwe jadi wadi riala hikmah pak bu apa yeli no ai le pangato ngami cinampe mi ya ruwatwe me neng kalinge karebaewe latokna nabitta ya sange Abdul Muttalib maka da ya Raja Abraha angke maromelo manguju loi lo kuasai tanah Mekkah kodenu le kuasai loi Makkah solang yarwatwe nisangi kareban onro kasinna ampena latokna nabitta Abdul Muttalib onro ciana pasilapo-lapoi pasi salah-salai pendudukna tanah Mekkah si bawa tentara pasukanna Raja Abraha latokna nabitta si bawa amorena nabitta si bawa angkato penerjemah bahasa dari Habasya di jokalo mewe si runtuh Raja Abraha saliwan na tanah Mekkah aba ye kongke madavi Raja Abraha salah cedek nasi uno tawe onro kasinna nenena nabitta latokna nabitta Abdul Muttalib
pasi salah-salah tahu pasi tumpu tahu alena jokai mewe si runtu Raja Braha saliwana tanah Mekkah letui saliwana tanah Mekkah si runtu ni Raja Braha maka de Raja Braha iena gahe pemimpin na tanah Mekkah maka de latona nabi ta iya na maka de Raja Braha maku kwewehe salaiwi ya tu masange bola mapacimmu kode musalai usulangim jadi yaro latona nabi ta de na maballah te unro kasinna pena latona nabi ta de na maballah de na emosi tenang nah yarwat tewe jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah maka dilatokna nabi ta riolo dena watakat taiwi taba boleh ya tu anu takat taye jakamana lengi takat tay na lengi polaiki no padangi Raja Braha macai Raja Braha apa to asal alena makada pute asal makada boina dena wad dibantah jadi asal angka to cameng kalinga ada cameng kalinga masukan anak epo namana Raja Braha yaitu nah maka de Raja Braha ya rawat wewe walako kesempatan cicang lisu no mu pikiriki wisi bawa madece musalegi ya tu masange bola babaci mu yare ganade jadi ya rola to na nabi tak sabara kasih tenang rewa si bawa morena nabi tak si baya penerjemah bahasa dari Abbasiyah lesu watuna lisu ite onrojana Raja Braha alena toba malangi kesempatan macin rola to imondri onrojana ampenaro si kira-kira na isa ni makadao letu niro latona nabita wah bergerak to ni alena ro lotama tanah Mekkah tapi aga kajajian ya ro latona nabita Abdul Muttalib tudang iko babana ka baiwe meladu aku Allah taala oh wakalla taala atama boleh kuidi dega aga uleku kasi sangadina ule tamano puang agaro padongan na lepat nama padongan na lato na nabita takapo batuluna kung Allah taala iga ya roh sa kelompok manu ababil iya na tu yang diabadikan dalam surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu aga ya roh manu angka batu na tiwi ya roh batuewe ya na roh matu na ibakengangi Raja Braha si bawa pasukan na binasa apitangnya ko sangana bunga taala ya roh tue ya roh Raja Braha si bawa pasukan na narate baka sesenna tanah Mekkah perbatasan na tanah Mekkah na pitang ako sangana bunga taala majalo gajewe cata malalanda kota Mekkah agaro sedangkan tu olokolo misangi maka dia kuanu masalah te mana sama kalau olokolo aja na to mabela coki na bawang malada si salam pele yetu coki menna ubale si bawa yala langsung ko buana asalam menno yetu coki ewe itu balewe ma kajili-jili tapi ko yala bawangi mala to linasangira mialena dena baya kang ngau ite kasina olokolo nah yarawat tewe gajewe majalo-jalo catama lalenna kota Mekkah lari mana madde tapi Raja Braha si bawa pasukanna bertahan yarawat tewe naratena baka sesena tanah Mekkah yaro manu ababile yang tidak bisa kita hitung onregana na pasaya robatewe malwa na to ya robatewe maka mate-mate Raja Braha si bawa pasukan aga hikmah wadi riala satu akaritutuki ya roidi padakur batau tau na bojewe toli girang-girang ya agagan na tawe bangsa na pak galunge na boji toli ceba beto galung na tawe akaritutuki
jakamana loki tasengi luangi wigalutta idi tak tonroi suruh akor contoh aja non roiki tega bangsan gaba maka ega non roiki la saati magi nang kero duppa maka ega na pada milu anna galukku tanna mega na duppa yaro aba yaro pa kompewe matoro ingi waye yemiro na jampangi iya de na jampangi ka de sabaraki si kometomi tu bape dalita boleh rubung Allah taala wadi jaji mega na duppa tawidena baraka iya tu bawa maka da aku anu masalah na to melo si aga sana si kampalu ko tu anu masalewe kaberjenga ngadampe ai dega agak baraka kena nah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala iya na tunakka da nabitta de na baja to lima susere mana ye ko tengah yar nakka da nabitta nigi tahu pa itu badu ngasilapana tu lato na nabitta yar wattu na boleh baturuna bungala taala amana makadaki ai ye je tu cara maam ustaz agurung anak TK cocoknya anak guru anak TK nama dari maku kwewe malabi anak TK we na tomatue sesa contoh aja na tomabela madari ni di makatanimi madari mo bagi kedua anak contoh padena wa ditaputai maka nabi tak nigi tahu bacai bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah riwatu melona masu boleh kubolana tallu na jaminga ki pung Allah taala ya tosoe satu na jami pung Allah lenga ki jama-jamata ya tosoe dua na jami pung Allah taala ya werengi dalle sigana-gana ka untuk ini sekeluarga ya tosoe telu na jami pung Allah taala ibabeleki boleh ri abalae tau bacengengi bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah masu boleh bolana tuh jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala na yero tewe Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah ajajinganna alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah rilalanna wa takkali alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka tu ampe malabi pada yakka cueri ni yeko makatan rameto kita to sukuru yakka cueri ampe malabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena gaga pada sabarakna karo butinna napi tiaro onna ma cerita ka onna engka salah satu jamaah Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasalanna anak-anak iya rawat tewe Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah jaji angkai latokna nabita kolebokna kabai rawat tuwe na boleh cari laki-laki mali la tona na bitta nonno lolo mita boleh begi asalangan na yaro nangka je caya mata palade ternyata narate babanna bolana amina angka ni masuk mita tajang ale malabina na bitta aku rilino jamain rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya na tunakka dala to na nabitta na padangya morena nabitta maka dapat depunga manang iba banuewe melo ya pajetangang asanna asam malabina nabitta ya ruwat tewe bajana madda punga mana ba baneta na Makkah maka de toila to na nabitta na padanga morena nabitta apandreko agaro jadi itu si tongan na andrewe tatiwie tani aja tu cule-cule angka baraka karena yero pada isukurukan apa angka to liwar rekana kadina kikirina rekena magi nasa ni di siaga lo TV apa kuro mega weda to mana ha ma apa ko eko aku je TV aja mu mega parotes aja mana mu apendre contoh deto gaga kwewe contoh mi yewe urampewe supaya de gaga ma apa kuro yero isukurukan
Maga ni cabana benne de gaga ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin loki dupa gaga, tidak mungkin loki sama ama, tidak mungkin angka pada angka jujur lo malya gagata, tidak mungkin angka lo paguru ki badi senga makara pakoye batena mutana ngagagamu ena maga komena maga na maga komena maga na maga na maga na maga na maga. Contoh ye yaro wattu aja jingana Nabi taro wattu na melo ya pajatanga senna mandre tawede mandre napi tu to materiolo ata dampengi ka iya tu to materiolo tanya aja itu cule-cule iya tu baki aba sama namo barriolo rome makuro metto mandre si bulut teh tadampengi kamaraja biasa gitu mita aja na to mabela iya ro bangsana tu mandre ma dapu-dapunga tawede sunna na mana nabita ya tu to materiolo yeba tu nandre wani nandre so ko badang kamana ngi ma dapunga riolo ro mai deba gayasa pagawe negeri dan lain sebagainya aba ko pagawe negeri ni misalnya de nagalala na kada angkal lesu tatte 2 kasi angkal lesu tatte 5 misalnya begitu riolo ramai makuro engkau berakana nah ya rawat jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah tadam pengika si kira-kira lah ikoko ni makwewehe nabita aku latokna nabita ya sange Abdul Muttalib masu boleh bolana kamana baja sange dia ya laki bape dale loki umroh de no baja telu rampenga kiyewehe ya roidi pada megaewe galuna endre ki umroh aja mutoli lapa ulawamu napa de misa pasui sakena capu bama tu ya tu mengalia pubu racun na sola na capu balao contoh maka deje wisangi ustaz reke-reke na sakatna ya roga baewe pekogi carana na angka ni boleh ako badang amil saka nasional bansana ronaro iya ro tatanai kada si aga kena kaya iye si aga berseng makwe bansane ro makun reye megewe ulawanna akari tutu ko na de misa pasui sakana menna jamana koko pada masar memang kodemu matapa coba-coba nih lapoin apa mate coba nih contoh tadam pengikahe ibu saya kembali ikokon itu makwewe engka barakana aga barakana hati dengan hati insyaallah den malap peru anak-anak ekone nene yare ketomatuanna napi tu to materiolo tak dampengi kak ye konenena ni te apona ye ba itu na bicue ye barang ke mapakwe macela ada tu nenena makane aja kesimu patak berok-berok nga apoku pak magai to materiolo to madodo padi sangana tapi matan rebahana na rekongkana balatu guru-guru tariolo maka cue mana ko agawe na perintangi guru-guru tariolo romai na toja si anae engka barakana boleh kolimae isompo ya ro ananae engka barakana napila le tojang tero kako na sompoi ya kako na sompoi na tojang ya ananae itu kalau kelo tu materiolo labaco mi kuranua labaco mi kuranu waren rengari decenge Allah kualongi longi nah sambung itu ini nawa sabarae ini nawa sabarae lolongegare deceng Allah to sabarae de to materiolo
na ba guru me mani sabara aba burani sato materiolo makada ia rampe malabir na bita maraja sabara nananya maraja sukuru masa ngame je belo-belo ya tu tojange pada syukur ko irong kamana ni kong kebene mo kawat di mu tojang kama toki di lo matojang ina namo contoh kuruko bu oi bu emaku kwewe jadi aja tak salah paham maka dah magi na beta ananai matojo lada ananai tan beta ananai aba to matu anna sesa ye tomi makwe we he aja ga baper ye tomi makwe we non re mana ni aku kurang ngesara na to jangan anak to jal listrik mina pake memang asal namo bal listrik aku ko waye listrik tojo toko dema sandala tojo toko memang apa kone Dena kalau masompu toja anak-anak na toja listrik si anak-anak HP mani bana putara ada elona kaki di kepala di kaki tanah mah buntu guru nana pusi makara yamba pule bega je ya nana kasih na tuju contoh Pak ini matona mulai tomato hebo haya beneng kanaku uto jala de haya beneng angka bene paralu namu indo na uto jatuh beneng angkai memang supaya sabar aku makan nakang misana hai we burat to jakar hendra ko ku to jako he misana contoh ya mina to macap pawi Pak Devi gaga dan risak kongke salah cede ya nareko jamaah yang rahmat contoh tidak mungkin lah di burannya masa di burannya lu rekok ko benewe Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah na yarwate kama kadela to na nabita apandre ko mapandre aja tamareka makadi sininda ya roba galunge kwewe he pagalu mana sanurangi dena masanyawamu mite baca ramai gora dena mana sasadana mengkalinga alli ko salong kani heme nama kepe mana he iko na mite tade sawak bale-bale he Ebo nulle made cengi ya gage ko de yam menengi wi ya ridi fagalunge tasanu rani kada obo akalla taala ko dupa mi seratu karu lalana sidi heto wasumbangi 5 karu ay makadito ye tapa makadam be ay demeta menamakan rena balawo patapa makadoko be 5 karu mi suruh kosokan kita apa makanan no baik contoh miero contoh ibu magi na makun raya gorai nasabaka ya ridi burane mapalau mi bawang mendrai gabay ni male bo elo macata patimbang makun raya angkel linda gabay ni tarimay makun raya Loki masih dakkan ada rule masih dakkewe kodena kada tuan putri silakan. Nah, ebo jadi abas ki toki meni kurang pelo ematu abaka masih kita makan lola ada nih he wesena asena sampai ona bebe to ngeboloku masam pajang baik kesina masih kita pak mage magallo mana nih na ye mani bana boleh ye ye mani bawangnya palinga ye wehe makasilada nih itu
ongkos 25 juta. Maka siladan ya tuh. Iya. Tapi bene anggota dewa ka ai si samu gacci yewe he. Iya, contoh. Iya, contoh. Tapi pacara ama maka sih. Iya mi molang. Misalnya contoh. Ibu, jadi wedding itu sanu raya roa toki korang pelota maka dah sumbangan untuk pembeli mie putih makepuk contoh aja tak tersinggung ini pengurus masjid aja tak tersinggung Pak Magai ia tu sininda pengurus masjid lisa suruga mana eta pada jangan dampeng tisa ka Pak ya sange Nabi Daud tisa lomi mali murusu yaro tanaewe ko Palestina na tapa angka bolana liwat lopona kusuruga taroki asanna Nabi Daud alaihi salam na urusu mira Pak jadi hari di pengurusu masjid adampengi kamar aja ye kongki rampe makwe aja tersinggung Pak lomi yere ye tode na talinga supaya masumbang misalnya contoh Pak memang Pak, pada jangan kadampeng lebih madosa Pak kuya surat masumbang apa dewa sumbang maka dari itu mapa mula ka masumbang 110 rupiah untuk pembeli mie ini na tambah alam eman nih oh matu pipalen ka korota dompet tasal dompet dewasan ke bari kantong ke korong napi makara ki aja mak boro-boro Ibu memang tak dampai kak jadi itu ini pengurus masjid Elisa Suruga gitu maka lopo yurusu bawa Pak engka bolata maka lopo ye komega Pak protes ki maka dah magi na mapake ma elonatoria tame kue masuk kue abang bani mataru anu bani mataru jana Nain apa tenaki Pak engka padongan malaikat Jibril aga padongan malaikat Jibril oh wakallah taala ponco kisungan na pengurus masjid hikmana ada di suruga tita Nabi Daud na urusu ya tanah bawa nurusu mate na batarusi anana mate itu jadi itu pengurusu masjid jadi pengurusu masjid batu na dena jadi pengurusu masjid manakah desa na marigaga Pak itu pengurusu masjid memang lisa suruga meto magi na mate supaya angka si sele make budeceng dan apa ada tuh hakingnya sesa ada apa biasa tuh contoh sesa ibu ibu jadi seperti itu jadi hati nuluki napi lah tok na nabita na pak guru memen ni malabo apalagi nabita apalagi dia ro pansani di kue syukur ki nang kamalo murusui masigi maagri cabana de galo murusui masigi kamana ni te cicai misalnya tatal aga kome na megang itu hamega protese dan lain sebagainya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir karena waktu yang membatasi kita Pak tadampeng kamar raja nah ya rawattu jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kaya rawattu jajingan Nabi ta ya mata waina bujus samsang pede malada itu mubak narima kuana naro ya ro idi rupa tawe angkewe tepat na jago to ngapa ngurus masjid tanrana pengurus Bu
malada mubba matawena bujus sama saya rawat pewe napi tu manca jiba parengarang maka da agi pada ribegau ada pungang agi pada ribegau kode gaga baca Quran kode gaga salawat ko ale malabina nabita de gaga pangaja madeceng de gaga to maguru masidak kapabiasa lena ketunronge iana tu onrok kami nam makabod de na jallingi malaikai labi ba pung Allah taala ini maku ko de na gaga lo masalah ko nabita aga biasa kayo ko dupa kiasi ko may maga yoli ni aga pagawai sarata kasi melela duanga ki abale na tosi mabahak ko agamaywe misalnya contoh di mahade mahata aga sedangkan rampe miasa melebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dega aga lo masalah ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enak Pak maga yero toli nonroi kata kaboroka irampenga si tapi mito no bakara wah aga tua aga mate palai ko makada matinulu mo kaje masih dak kaustas matinulu mo ka mas mama sana masumbang namo de no wasam pajaje ba namo maga kan kamatona asa nilaina coco ni angka nilaina bangsane rosoko eta TV mabaki bepata juju pole bolata ang kamana ni apalanna tajaki ko suruga kamana ni tajaki tapi ko de masam pajang tami suruga sokomu de gage bunana memang pagon memang pagoncin na itarima sini na bapedeceng sampajange manca jilala na dampengi dosa-dosa ta pung Allah taala sampajange inna salata tanha anil fahsai wal munkar ne sampajange na babeleki bodan mape jajae agaro nah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala angkana tu mana na wereki pung Allah taala ya aga yaro akka cueke aku ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritujunna magatona ateli ko tiase de misang alemu gola-gola ka mademper acara maki tanya anak-anak ye Bapak Ibu yang dirahmati itei Bapak Ibu yang salah sana kota sedi coba gara tali mapa walu bebang aga lufau aga na rona lufau aga ronaro aga nonaro ufau aga naro ustaz alena de to isang ito bato nga kalor bung Allah taala aga na ronaro gara-gara yaro yase maka ni kumapake ye husan ni sampai di mana tadi Pak walu betong itu tanda bunga-bunga air samsang mana karletu corona pura nih ro ro capak ro gara-gara aja ya se cakon nono Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala jadi maka cuek aku malabina nabita ya cara-carana beribadah nabita cara-carana ampe malabina nabita ribadanna rubatau makutobaro ribanca jiri lenge tobaro insyaallah angkan itu malemma matu bali baku tanana malekala lekiburu pakutana ba mula makrama rabbuka niga buammu malamma ribali barakana sampajata makara Allahu rabbi makutana maduana malaikai mana biuka gara-gara barakana ya kaceri ampe malabina nabita baik carana beribadah makutobaro ampe ribadana rubato makuto ribanca jiri lenge tobaro malamma ribali makara Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutana mataluna malaikai ma imamuka tau tolib bacengeng aku orang yang amalkan malamma inabali maka da Al-Quranul Karim maka da malaikai atinrono pada tinrona botim parwewe muruntu onro kamina malabiri sesemu iya naritu onro iliyi alhamdulillah salamani aku mi pada masar na tatama baku tanaibe
Aga tommi tu matu meweki kepada masar. Salah set di mana yaitu pasti dekata. Yang kedua mana mancajiwat ditoki maringa-ringa mana tu matu terbebas dari segala-galanya itu masalah mana tomma ditutui alena boleh risekna dan lain sebagainya. Maka lebih kau ni carana ya ustaz anu ucicil. Nah karena ni gasak pepi. Aga boleh kena ko kewajiban wajai inremu jamaah yang rahmati dan dimulakan subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, lebih-lebih untuk pribadi yang berbicara. Ubakoling ifema tengarangi buah ya rasumbangata untuk na iyewe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.